nang kamu lo nak salkut bang buihar ke somot ina hawela se boy pacha tuk sengsan chan saupi khol ka lon nak te ya kan ngai na ka hen kri fabu ka zei kan kala puan kri fabu chungte ka hen ka member te chungtel he ipum ti luk anom mi la lo ka te churonga boy pa ping ka tang that selo kahin boy pa ni mentukin chan tha kan serpiak tu si cha masabi ka boy pa bin thak kau se asung loi tuk nia nandi kahin biakin khatein member kling non ten cho chak ni lom tuk san ichim haw kan rot tilo kan zau nai kahin thong chim chan se pum chan te ya nan thilung dilak tein ka male mit zau tein boy pa nan chan nan pek cha kahin lung lom ta tak ti kha chim ka vandu lakhat chung deng mangte kahin Bible kong kan chong chang nai Bible kan sham ka si kan senior si se roi nak thongin ke ma he adok naki khar tu ka se Bible hi lakhat chung chima adi kho mi se lowe kan nun chung vial te pastor ka chung vial te boy pan ka chim tar lai di ka ro bi se chutika tu tan lakhat te kan chima hin atling rim lai lo churanga chun nan ni zong ni nan nun chung vial te Bible he zeitlukunda sulamang i ti hi kan kol lang mang tu ding se churang ke ma ka chim mi zong atling lalo se thiang tharau ni ra kan bom jio se lo ka hin angai tu cha zonga atharin tha jang kan lak nak se ko se ti ka chim ka vandu ke ka tang tar he Bible he ka cha atling ko ti mi he ase the Bible is sufficient enough Bible hi se zong vial te kan cha Bible kan ti pathian bia ki se ko we pa foi nak zon pathian bia hi atling khit khet ti mi te he chim ka vandu kan senior ni Bible cha ti ka answer siam ti ma van chim ka hen kan siam pastor se ke kyo ni pathian to chu no me chim kan sui ni pathian thon na ka chim ke ni pathian bia hi atling ta tak kan cha ti chim ning ka se ka hen ka chim hlan te ya next slide haven kal taw se lo hi man thak te he ka chim chang kho men nan ka tharim chim thang ka do ka hin zong panga khian umi chu zong panga experiment an tu an hai hi leite achung han ban la zong ni an du cham mi chu ban la se an mu bak khan zong pakhat ni chu hleya kai baka chun achung khin ru asur cholan te ti tla chol zong chole ban la chun du nan ti chin khan du lo deuri chung chon akai mi pol kha an vel an te atatak si research an to he pakhat akai khan anvel than zong chin khan du lo deu te khan hom ban kai ngam lo khan zong panga chu ban la kan chi so ko chun voi khat chu zong pakhat te khan zu ki zong pakhat khan chap than a theiri lo chu kha zong kha a thei lo tu ka akai hlan bak ru su hlan anvel chia kai ban tim rong khan thei chun nis anvel akhru har thuk ve te khan akai ban vel dong la akai ti lo zong pathuban ban thlen than chu thiam adong na ka chun zong panga ru asura thei mi de kha anum ti lo zong thar long ten se nine ho man kai thei lo asining thing de kha zei ruanga ti zon hlat lo zei cha ti zon hlat lo chu zong panga ni chun chu lei chan kai ti lo ti se la zei da ka ban chim du ka ti chun biak nak zong hi chu ti sin foite hlat sa sai lo in thei sa sai lo in ka zum tinarak foi tuk te churonga tu tan zong a hen Baptist doctrine nan chim tuk na kan ti khomen Baptist kan sinak te kan chim nak salo thum khop pathian hi zoom tu vial ten nan zoom lo chun zoom tu nan selo pathi nak chun Bible cha hi pakhat nak kan selo chun zoom tu kan selo te ka chim ka vandu kan ma Baptist doctrine long selo wi kan zoom nak sham ta tak se chu te ka chun nang zong hi na zoom nak zeida nang hal lo ase chun zum nak napal khomen chan tam pi chu zei ruanga da ka zum dikan ngal lowi ha khai kan to ton mi than tlang kan to ton mi peng tlang ni kan to ton mi kha zum nak bandu kan ni lak kha apoi ka tu nak selo Bible cha he ai ke a chun apoi baklo asina in
ai ke mo ke lo ti zo lowi kan zum nak sham kan chia mi kha boipa na kan du pek mi sura lokati chutika chun nang hite chu bantuki mini an biak ruang ina biak mi masi mini an thang chot na thang sat mi masi mini an zum rong na zum mi masi nang ma theng te ni Bible bian na really pathian pe tlai nak he nang hal mi da si ti kan zo chana si sang ti me thar sim ko vandu churonga tu thla chung thum kho pathian le Bible chakang rel nak se athuk pi kan kal ri na lai ka hen Bible cha he kan chai na rak za tuk sang san chu kan mu kho mi chu kan rel pang mi cha thiang ka si ka hen Timothy kon ni nak chung kha za fa na te na kan pi taw lo kan ka van rel so ko lai chana kal te kaจะเที่ยงฮีอดีลักเอ็นปะเทียนโทชวนโนมีอสิอีเบตักจนเปียกนักจ่าเลเปิลนักจนเปียกนักเอลนักจ่าเลเปิลมีเร็บนักจ่าเลดิ้งเตอินนุนนักดิ้งจนเปียกนักจ่าอัฐเนมีอสิที่มรางหจุน all scripture is God's bread and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be truly equipped for every good work ati chun pani naga chathang kai thimi chu lamkal tu chungka si hi balte kan rel bal lotika dirin rel lo tun atang lai khan man kan pia kolo ke ma tu ni ka van rel lai lamkal tu angan lai sari ame lekha den lai ni tiang te khaselai zan asi chang ka te in unau pol ni khan Paul le Silas su Berea khwa khan ankal terna Kika ava phaktika Juda mi pum nak ina khan ankal Kika min ha chu Thessalonica khuan nak khan an lung akaw deu an chimmi kha lung thonga in an ngai Paul ni achimmi kha asita tak mo sitak lo tinghal nak cha ni fate in chathiang chungkha an gol an ni laki mitam bini khan an zum chun Greek minu tampi mirum le upa asimi na le Greek mi pa tampi zong ni khan an zum ve ati miracle commentary lai as soon as it was night the believers sent Paul and Silas away to Berea. On arriving there they went to the Jewish synagogue. Now the Berean Jews were more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examine the scripture every day to see if Paul said was true. As a result, many of them believed, and did also a number of prominent Greek women and many Greek men. Kan rel mi thiang atharin boy panit sunak pe ko sep thlang cham nalai boipa na tha tuk sing san boipa minung memen kan sikau na in boipa nakar na kan ten I khap nak long silong boipa kan nun leu shima nang ma he pe tlai nak nun ngei coding in boipa lamdang an serpiak cha boipa namin kan tang tat nang ma pe tlai kho nak dinga boipa nasa thiang boipa sung loi tuk mi na bia tling khit na pek na kan peki chu na bia zong chu tu nia zo than ding ka se minung me men ni na bian ka phuan te ka hen boipa thiang tharau nang ma talu pak palong ding se chu bunduk thiam chu angai tu chavial te zonga thiang tharau nang ma tu ni kan thin lung kan dhar ka nom pek lo na bia anung chang mi tu hi boipa atharin boipa kan nun na asul lam rang iter than ko tu ni kan thok sim na ku chang bin da fa ji su thla chim tian nong se sai ro ka doi pa te ko lo kai kan scenery to atlom pala van sim chang ko nan tlo ba ka van chap du who wrote the Bible kan ti kan hona Bible cha tiel ti chun minung lei ro chun minung mi somli rong nen tiel kum thong khat le zanga chungan tiel te ka thiang tharau shroi nak lo chun tiel kho mi Bible cha se lo ti nang la ke ni kan fian ba khaw churonga pathian ni tho achua no mi Bible cha si ti nang la ke ni kan zoom tu kan shrama asiding rima si ti mi pa kan nak chim ka vandu thiang tharau hroi lo nak chun kum khat le thong khat le zanga chunga hen Bible cha he tiel khola lo akal nak pakhat pani tel um shim lai amak tuk mi chu pathian chu zai ting man abia akal bal lowi zai ting mana abia tling lo bi lo chu tika chun hi an tiel mi vial te atling chang mi zong atling te ding zong chu akal mi kha lo a foi nak chun ka hen Ronald chui hi ka la hen kapu boy thu
kahin chimter silo benabi nadam mo titer silo avakal silo kapo boys and pakte kain chun badang bi avakal khong ha semen silo hikai ai thok mi kha avakal tik zonga zai tik ma ai thlang balong pathian bi se suranga chun pathian kan bible ti mi canonize an to e somruk le paruk hi mi ni an thim an ro men lai canonize ti mi hi bible si se ti thim mi silo Bible asimi tu an ngali somruk le paruk kha an chia mi si tu kha tharin chim ka bandu criteria an zowi a hi polichu Bible cha ai tlak ti selowin pathian bia tu kha an ngal nuwa kan o pathian tu chu no kha an tialina si chang cho mi ni si se an ti mi Bible cha kan pom mi rak selo asi chang mi tu kha an ngali somruk le paruk hi nang la ke ni kan pom mi si ti mi kha chim ka bandu Selo kahin kavan kal thoma kalai avan zakfa nak te in Bible sufficiency te kha sai akal khomo akal kholo si chuda pailo kavan lan thoma kalai Bible chahe tampi an le next slide please next van kal rikau ibol cho kan van chim ti lau kan sinani tu ni Bible study kan van chim thani mo hite hit pakhatte kaman chikatte Bible cha khe le ninga tampi te ka khen kan zo thiam haumi jong chu a hring nak le he a foi nak chun abianing ten le mien se word for word kan tikala te abianing ten le te ka ale ning tlompal te grammar man lo to ming se kaon hi ka le hi paraphrase ti ka khen ama fian nok in le mi se a foi nak chun ngak che deu Bible cha kan rel te ka hen hi ka NLT kan ti mi hi ka rong kan thok tar ton na ngak che deu he zerong ti chun an mani an fian kho tok te khan zai kan tilai an le piak mina se nang la ke ni kan rel ton mi deu he NIV kan tlai tlompal te kan ban thang chho deu ko ka rong NIV ka lai chi che abia zong aman pa chun an le ni zong aman pa semen so kai scholar le bia van zo chun abia ning te kan zo du hi ka NASB and mi ASV te na kha kala King James te na khe kan man ton mi si kha trong jong Bible cha kan rel tik zong akhan asi kho tok chun abian ning do rak rel kha kan cha rak tha ti mi kha chim ka vandu le kan lai Bible an le nak chong zo tlompal te hi ka paraphrase le do zong asipa nak te ti kha chim ka vandu si selo kan lan chau ko lai Bible sufficiency ti mi cho ka hen Timothy kakaman zo tari ko lai at mi cho all scripture is God breathed and is useful for teaching ate chathiang hi adi lakin tho no acho mi asi betak chon piak nak cha ate so this is un pathian Bible cha chang he akan pek mi he nang lakeni chun ashram ma kan rakitla iding si ti mi akan chon piak Bible cha he atling tuk ti akan chon piak kahin zaitin da kham na chau ti mi in hal silo keima zong hi kham ka chau ning he camping ka kai liu hi kan sim ko hang ha nang silo le mangin na chau ning zong na ka chim ko ha khaban tuk kha how we are safe se asina in nang le ke ni kan pe ding mi chu pathian Bible cha chang kharak se Johan thong thang am pathum me le ruk ti kha na thei mi chang te kha kan rak pe ding se ro ti jung ka ashram kan kham nak zo rakse kan experience ka kham nak shram rakse lawi cha thiang ka kham nak shram rakse chutika mini kha kham nak raka share ven ti ka kan ma kan ton mi ka share pong sakau asina kan chon piak na ti ka chun teaching avan gal ti ka chun Bible ni atining te kha kan rak chim ning si ti mi tu kha kan ka chon piak hitika hin nan experience ni chim hlau ka te lo he experience la selo Bible chai fiang te kan khong halo athuk tuk mi bia si chang thiang tharau ni hoikom na angai mi na ni akan fil fia ton mi kan se chan tam pi chu hitika experience le kan ton mi ni hin zeida kan manding jum boy pa biang hal ter tu nak ding tu anak se kan experience kan ton mi kha the source ashram chon piak nak sham man selo ti mi chim ka vandu nang lagi ni kan ni lak riang mange Bible cha ka asira kan sei kan ton mi kha kham nak chau na ka kan lak ton selo le kan ton mi ka chung kha rem na kan lak ton kan khapol ni khan pathian abia tu ka arshil fia dunga si ti mi chim ka vandu pathian bia hi ashrama azung zalin hau ti mi kha chim ka vandu churanga chu abe pi tuk mi chu
nang la ke ni hin Bible cha kan thei be pi tok nai te kan sia pa ra hi ka lom tuk sang ran sia thong thong mino te sinan pakhat te chimi bel te cho pathian bi nan hal tuk an di na pastor ka thuan chunga phian bak mi cho lai mi pathian bi hal lo cham kan se ka te amuru long kan fiang achung lei thil ri long kan fiang achung thil pakhat ma kan fiang lo chunga Bible cha tu kan sham asilo je he dunia chim ka vandu Bible cha kan sham asilo tika chun zaida achang di chu kan zo than te lai chu tika chon piak na ra nang la ge ther phang kan peng nak chu kan experience chu Bible cha thlin di lo chu kan experience chu thakat ni adi chu chim ding Bible cha chu zung zalin chim chok lo tika khan teaching cha atha cham mi si ti mi ka chim ka vandu Bible cha kan hal lo nang la ge kan shom kho lai Bible cha hal ti mi chu pathian biang hal ti ka sakau lai tika nang lagi di zaitin da pathian bia a chon piak nak kan man lai ti chun pathian bia e chon piak nak lu ka thami lo khri fa bu kan than chho de wa chun pathian bia tam pi kan chon piak ning rak sakau hi te ka thei thiam nak ding te in kan ton mi kha ai tal pa chu apoi bak lo sima kan shrama pathian bia sa jong ti chun nang la ke kan chim hi kan pal kho chu sima salo Bible cha apal kholo mi se kan sim sang kha minung somli ni kum thong khat le zanga chung an tel na in pal nak pakhat ma ngei lo kan ni chu ni zan te man kan besim kan pal chol kho chu so pal nak angai lo mi kha kan chim nak ashram arak siding mi kha chim ka vandu sam zal thlei kwa ati mi chu all your words are true ti na bia via te mana te nang la ke kan bia ve ka man kan ti kho ha mo kan ton mi vial te man kan ti kho ha mo ti kho ne mam la kan ton mi kan bialila ni zan le tu ni ma ai thlang mi kan se sema sam chu jam tu ti mi chu ani chu azung zal na ma na te chu aman mi thong tha chu nang la ke ni chon piak nak shama kan itla iding sika arak be pi tuk ti mi kha chim ka vandu kan ri ka na lai atiri mi chu all scriptures God bread is used for teaching rebuking and correcting ati pal nak chon piak nak al nak cha le pal nak rep nak cha ti chong pathian bia kan pek mi te pal nak rep nak cha dorak si cho chon piak nak da rak se hitika chan tam pi chu pastor te kan dir te ka kan upa deu ni kan pastor pa mi acha aman deu akan ti akhen kan ilom ding rak se Bible cha ke ko wachan akan do mi rak se lo kha chu ban tuk chiam chun kan sina evangelist am van tika thong thanin chim na e a thong tha kha minung an si an pal kho ve an pal kho tika kha kan sia pa mi achim mi ga hite hi asi kan ti nga kan do bia se lo te kan chim du na Bible cha na kan fial mi se kha a minung khazen ma kan do lo hi pa chim nga angai ding jong kan ti lo cho kha thong tha kha Bible ning asilo silo ti mi du kha kan chim ding mi chu se nang jong ni chulung pu chu nang iding si te ka chim ka vandu arami po chim mi po kha nang la ke ni zentin da kan zo lai khri fa bu lai mi kan than so kho lo nak chu aman mi bia kan dir pi kho lo ro ase chu ronga aman mi bia chu aman lo mi kha el hau chu healthy church kan lai mi tam bi chu khoro har si mi chu panel kan thutari kan dilak kan thu kau pakhat bian hali pakhat ya le mi kha Bible cha silo ali jong kan el ngam dilo kan ni chu ani ru aning jo atha tu kan ni ti piak kha aman mo se man lo atak aman lo chu babu ja kan chom piak mi chu kha na thiang na thei mi kha zeiti pal nak chom piak nak cha le al el nak amang oti ko he chu apia mi chu Bible cha hi be el nak amhan ding se ko seman solo ral rin nak ma Timothy kan chom piak cham ning hal tok ve el te pol kha boi ane kan du piak me se lo thiang tharau chai ta ning hal lo hi te ka kan ni nang le ke ni chun pal mi kan rem kholo si chun kan tluk nak ding he atam deu ti ma chim kan du ka hen tlei chia nai te ang thi tak mi ka panun liam pa Reverend Gordon za cheu ni ka hak chia tleu te chimi ka phil kholo mi chu amhan deng mang mi khe apal chiam cham do o te chu se Bible bia amhan deng mang mi lo apal kan ding si ti ka chim kan du pathian bia amandeng mang minum lo amandeng apal tinak se ama thiam se kho me ni kapala chun rangai thiam se lo
din hang he chuang ulo te din hang he sei chuang ulo ti sik an na du mi van pe lai ar sa na van pe lai chi te na van tom no avan min shrong ta ken van thu lai ek pel te ke van pe ulo chu din hang na ding du ha mo kan ti chu nan din du ha mo ama kan ding du lai lo chu jong chun an hom chu apal chu man duk thiam chun pal nak te mi ki asu rak selo pathian bet tlom te pal chu ek pe din hang lu kharak se so nang la ke ni hin kan ra ring ni chu se example a nai te sia thong thong kan ale kan ni nuam to ka tha tok hallelujah kan au na ke ho ma do mi kan num lo chu hallelujah ke hallelujah ti ja si praise the lord this go chu ho da thang tha chu du lai lo hallelujah chorus ma be kan sak chu asina in hallelujah na au na ka pathian bia si lo achun kan ru an sang chu ama long ka ti an ma ka ti lak selo mu example evangelist pakhat or pastor pakhat pastor de jong hallelujah chim amang mi kan tam de jang chu la pakhat pastor pa hi te ko se ani chun ka moto da cd hallelujah ti chu thi deng amen na nau chu moto da si hallelujah sem ai sai lo chu ka chim nu mi chu pathian bia asi ko chun hallelujah kha kan ti ding khim rak se asina in be charna ke kan ti mi po kha ka jom han de lo ti kru abak ko na in hallelujah ho man fi haw ding kan selo pathian bia si ko chung kan tharau rim ni in praise the lord hallelujah ti ding rak se chung a feel how ding kan selo he nang la ke mi rat chan long hallelujah out ding kan rak selo pathian bia si ko chung kan nun na ki kan tem su ta aw apoition man lo tu jong aw ko zai tik po aw ko na in pathian bia selo mi lam ka tlaw hallelujah ti den so ai sai lo tuk sang so adong tiang a chim nui lama tau boy pan amu sak ti to kan hallelujah kan ti ding lo si so amu sak lang so hallelujah kan auding kharak selo bantuk tiang ka pathian bia kha atling te in kan choulan na jong kha tling ten choulan kharak be pituk ti kha chim ka vandu chutika chun pathian bia kan chon piak ti ka irem piak ti mi khi dot nak thilung atal ti ka chim vandu na hi ka kan dir ti ka pathian bia hi de wasi kan ti na ti ka hen nan ma jong ni dot nak thilung te he nan choulan kharak be pituk mi apal katibak lo tu hen pathian bia ne akan tining te tu kha nang la ke kan zau ding si ti kha chim ka vandu chulong selowin mi bia kan el na te ka bia va elu ti jang chu chan tam pi chu nang la ke ni kan el na chu lai thluak en do kan el chu lai thluak en va elu te lo he pathian bia ni zaitin da ti ti chim do example kham tau lo na ni el zonga ke ni ka zum nak bible cha ni ati ning ta ni el la tha do ke ka dau pa sai lo he ve khat so biak salo sia ram chau bi khe biak an el pastor ram chau bi khe atatak bak se zai lawa ka van long na ji pan hi ai du ri zai da ka el kan chim na la lo ka ni eli a bible cha ba ka chua he ka mai ba ka airport bak so a chua ka bible cha ka chua ve kan thu van long so ka ngak pa so nazi pan hi chung ba ka bible cha ni kai ma ni ka zum na ka ti bela bible cha ni ti di ba ka ni so biak kai he kan so biak ka mai van long so ka tlol kan el na ka la ka tlol la azang kan riak la zang khodi kan el ri na in kan el ti ka khan khi kan ni hualo tu jong pathian ni kan 20 ke ba jong ni aka el mi te pathian kan ati tung ti mi te kha ka rot ve chang zero jong bible cha akal lo chu akal lo ti chu aka pi ave phone aka ve to ke jang ka rot na kha phun nang ro ve chang ani jong ka pi ta phun nang ro ve chang ro nak me men kan ela chun kan thin jong hu he na in bible cha kan ro nak do akan counter do chu chan tam bi chu ka chim kan ni chu kan lung phim lo do kan huam lo do pathian bian do kan el chu lung phim bu ten bible cha lai bu te el ding do kan rak si chu hitika el ka tina ka khan kain thin bai hun taru ka te lo he kham nak ka chau ka te chu abi el ka huap to ke kapia kapa ka el chel thiang the ke el chel be el ding akol ngar kol chu zin a chua pi zai man tham nak chua pi lo na in dot nak lungput te bible cha ni ati kan el mi hi chu ka hen akan chom piak ning te so pathian be chua no mi hi pal nak rem nak cha aza tuk ko ti ha kan chon piak chutika pathian be hi kan ram kan ma ru na kan ma view ti selowin pathian be ni zeida adir pi betak kan dir pi kharak be pi ti mi kha chim ka vandu kan ka ri na lai
next sati mi chu training in righteousness ati ding te in nun nak ding chon piak nak cha pathian be si ati nak lake din te kan nung khona te ka thel lim nun kan nung khona ga hen nak le sein da kan tu ti chun thil pathum te her kum kau amak tuk mi chu hi betli chim jong na haw lo bible chan ni fiang te an chip mi nap thil pathumum sa thiang rel le thacham rol ul le fellowship ba khisa kau chu nak lein atling mi lo bible chan jong chu kan fel jong zal mi se moses te sin ha se abraham te sin ha se pathian bia pathian e pe tlai nak nun an ngei mi ban tu kan nang la ke ni kan ngei kho nak chu hi pathum mi se ve chu acha thiang rel thacham rol ul le fellowship ngei boy pa uncle tree an dimi kha nang le uncle tree nak chu hi do si chu kha phil bak la thil dang lei lo hina pathum hi kan khri fa bu ni ngak chiat chamin upa chamin kan ni tlai ya chun atling tuk chang lam dinga kan hun la ka hin ding tein nun nak lam kan kala ya kan te program tha he atha tu ko na en nang ma na nun na ka hi pol ai tal lo jom program nen thang la lo he cbmc nen thang la lo he ro ul thasam nen thang la lo he ni fatin te scripture prayer fellowship ro ul chuni fatin ul har to kate ke jong ka ul lo jna man thei pa ko he ka pum ne pe pa ko he na bal tein ro ul long sala phone ul nai dor pa pi chu thil ul he pe chuk chang ro ul kan ti mi chu kan pum sadu nak thak tar ka se hitika asi kho jong kan fa le jong kan chung khar jong he phone ul te na kan rakhaw nop nak ul thang kan rakhaw hitika boy pachan pe kha kan ti pek me se kai saint jerome ne chi mi chu ignorance of the scripture is ignorance of Christ ate bible bia ze rel lo chu khri ze rel lo se ate bible che kan ram do si nang la ke he ka hen Jerome Johnson ne ti ri mi chu the more you can do there is more you can do after you pray, but there is nothing you can do until you pray. There is nothing you can do until you pray. Tha na cham nu chun thil na to kho mi tam pium ko simhan se lo tha na cham hlala chun to kho mi zai man ngai lo ye ante Jesu Christ la jong kha zai da to tha cham ro la ul ama li la ni tha cham ro ul nang la ke jong he tha kan cham hlana zai man kan to khol ti kan chon pia hi thoi boy pa reng ka la ti va silem lo tha kan cham ti mi he chan pe te cham ti mi he akan chon pek mi si te cham ko du Billy Graham ne ti ri mi cho without the full of the Bible prayer and Christian fellowship our faith grows cold ate zoom tu ai ti mi jong zai tluk a thong mi jong he Bible cha ai tel lowi tha cham ai tel lowi Christian fellowship pu hoi kom nak ai tel lo chun kan tharau hi adhaye ti alum al thu ma mi thacham phrong he kan mi thi tlak thu ma mi kan lam thu ma mi kha adhaye ti pe zul na rumau chunti pakhat te chu ka chimpang mi sutong ko nain Christian fellowship rak tol baklau nang la ke US kan her cham mi Christian fellowship he lai tlanga chun pup nak program tam tu ki kan du lo jong kan ni pum du lo jong kan ni tong hi ka kan ma tai apa ki foite boy panen apak ding answer lo hi o Christian fellowship ngi ding answer minong ha jong tha chon kan rat nak te hi pathian kan pet le nak te se tol bak thau nu le pa jong nang ma long ding boy panen answer lo hoi kop nak a begin tharau hoi kol chan si ti kan chim du na ka chim chang to sim se konan nang hi tharau hoi na har su ronga tharau hoi kol chan sang ti mi Billy Graham anun lak li lain kan hu kho mi si ti ka chim ka vandu chu ti se chon pathian bia he akal mi khri fa bu kan van zong thik halai lam kal du chunga khan lam kal du chunga jong pathian bia aizami pathian bia atling ko atimi te lam kal du khri fa bu pakhat te kan mu ko chu bria kho mi na kan se atimi chu as soon as it was night the believers sent Paul and Silas away to Berea zana van sikan Thessalonica kan anume Thessalonica Paul ni kan ando na te ka kan Berea kho kan Paul Silas kha ankal ti mi kan mu kho an phak bak zai da to ti chun apum na ka ankal pum na kan kali kha ka minung na ni khan zai da ti chun chalang kho mi na ni an lung akaw deu ate le an chim ka lung tho te nan ngai te so foi nak chun Paul le Silas kha thong thachim naken Thessalonica kho ankal
Thessalonica khua in Bria he meng som nga se meng som nga chu Frederick Vallon deuh khiwa sing ha khi ke nan vakal ri ha silo le tu ban tu ki kan moto chen ngel zo an le lo zo rangleng an vakal ri ha rangleng zo rang be vakal kholo chu mu ni je da an ro ha ka thai velo lai tlang min khal deuh lai ke kal mi jong nu ni meng som nga le amak tuk mi chu pathian be hi an rama sinak chu thil dang zai man an hlam lo Paul Silas kha pathian be ka cha aza ti ka pathian be shrom khan thil long umjal Bria khua an phane pathian be ka an rama si ban tuken pathian minung khan kol chol nai thong thachima an kal di biakina an kal hoi kom nak an kol an de chu pathian be ka cha za ti nak chu do si chu hoi kom nak mun ka kol ti kan mu kho. The word of God is always priority. Chulong silawin amak tuk mi chu thil dang tam pian sim la ka zum lo pathian bia li la kan sim na ka zum na kai adoram just san kha jaida arak tua ti chun lai kol rama rian atun na ka khan amin kharak lar tu ka le hin thil tam bia kong khan rak phuan hitika arak tlun tika we khat nak tlun tika khan khri fa bu ba bon rak to ni an rak kul di ani kha kol ram tlun nak kong kha thong thara kan chim an ti asina achim le Bible cha kawe Bible cha bak chon pek na tu nak le thong tha lo ti na ka chim du mi chu aton mi edor johnson aton mi te na chu nang la ke sin lo chim kan du tung nga hi ka minung pa si za thok ka chon pek na riang ka tuan le ka long na tin le te ang ka tlei le kan ni nom tung nga ning ani chu khap ka zai man chim lo thong tha he acha za to ki thong tha te jai from ma sa chu nu cha va chim men hala chu an riel ti lo nan an riel bi chu thong tha chim ma sa ti kan riel chu ronga acha hin pathian be hi arak za shim ti ma kan chon piak apani na ka chun ka hen zai thlukin da pathian be kha andu ti mi kan awan lang ri nang la ke zong he pathian be hi kan cha azat si chun zai ronga da program thang thang kan nga hau ti kan hal du naถ้าจำโปรแกรมรถโปรแกรมมุ่งเราเห็นไบเบิลเนี่ยกันฟิลมีน่าจ้าสินะอุลลิงนักลิงสินะตัวลิงรักเสนั่นสันต์มีนุ่งกันเดือดทอมถึงกับโปรแกรมกันตัวแค่นันรัดกันช่วยเซลบักนาเรากัลลิงรักเสอาศินาอินเจรวงอาดาโปรแกรมแทงเตกันฮะเจ้าชุงคาร์ตัวนี้ทากันจำจีเขาเรามาหอยกลมตัวนี้โรลกันอุลจีเขางาเรามาข้าอากันกันดิ้นดูมิเสปะเทียนบีอาซากันฟิลมีค่ะกันมาไอกันตัวโคตรดิ่งกันเสบียกินจูกันโปรแกรมมาทำตุกี้กุมขัดเอาไว้นี่เลยกันไงเขาเราเฮน่าอินนังมาเตอินโปรแกรมจันนังไงเขาที่ชิมกันดูอ่ะปัจจุบันนะคะจนปะเทียนเบน่าจ้าสิเขาจนใจรวงอาดากุดขีดเฟียกันหาวรวงอาใครโลไม่โลมุติกันหาวฟอร์หาวเด้งพื้นขีดฟ้ากันสิ่งเสลานายโลมาสิจนนังมาเต็นกุดขีดเขานังมาเต็นลามเขานังมาเต็นบอยบาตั้งชัดเขาโปรแกรมอีรินดิ่งกันเสลาที่ขัดชิมกันดูจุลองเสลาวินโปรแกรมท่าตุกท่าเสลามินเอาหนักขัดชิมนิ่งแต่กันชิมนาไลก็จู revival program เล็กถ้าจำโปรแกรมนี้ไปบ้านกันเปียกมีตีทศวรรษกันหุ่นนักสิทธิ์กระดูบักอาศินาอินประคัตเตมินเอากติมินาโซกันนี่มินเอาเฮลามกันหัวเมนั่นกายอุปาดูเอนั่นจูลนักกันนี่กันเต่าเดอริเสียบอยชิมนั่นกันนี่จะไนท์คลับแดงบางกันเสนั่นนี่คือต้องไปแต่นั่นวันนี้ทิ้งเขาเดอริกันนี่คือกันนี่โลตุกนักเห็นคุยกับประเทศน่าอุ้งติดยังไอ้ล็อกมีมินเอากันนักเสสิบิสุยงมูกันนี่โลและมิวสิกจะวันราเมย์วันราแล้วก็ตีมินาโซสิบิสุยงกติบักนากันมินเอาจงกตินาก้าฮิตินลุงนัทโตมีเล่นั่นลามีเฮเบียกอินเลงีนายนุนปีมีเสียจงปักปลองมักเสียกติเขาทำนมรวงอ่ะมิวสิกชัดรวงมาบ่อยปากันทางชัดไหลเสโลเล่ทองท้าอาชิมมีปากันดูรวงมาบ่ายเบียกกันรัดไหลอาเบียกันไงไหลอาศิโลจูกาที่มีเฮโซอามักตุกมีจูพอลและไซลัสเขาเสียนไทยนาโลอันรักร้ายที่ลุงลมตุกินอิงไงตุกินลุงข้าวปีนอันรักดนนาเตจู่ๆนังละแกนี่ปะเทียนเบียกันนี่จากกันจนปะเทียนเบียพวนดิ่งแล้วกันรักไงตุกดิ่งกันรักลมตุกดิ่งกันรักเสมันสโลนังละแกจูชุดหนักกันบวยเชลเอซีกันตีเชลเตอบีตุกกันตีเชลอันนวมโลกันตีเชลเขามันปุ่มปังกันที่นาโลยอการเกณฑ์ก็มาสกสิเชียวเขาอัทองที่ชิมสาวตุกกันตีเชลอังุนนักกันให้งุนตักนะจ้ะแค่สองแค่งูป้าไปต้นละปะเทียนเบียเองไงตุกดิ่งกระจาอาซากันตี
oh boy pa na thatu kan ti kan huam mi thila idol ton lo ka sia pa he Dr. Thompson kan ti Ukraine thong tha chim ani khat na ka chimi zai nazi pakhat ka chimi atoi tuk an ka tiอันนี้เขาเรียนจวนมินสิจัดเป็นอีหลงอาคารทักษะจานังไงนาซีปทุมแต่ละชิมลงกันนี่จาลาแล้วอันเตนาซีปทุมจะชิมถึงกันไงเวลาเลยประคัดลงกันชิมเตอะถ่ายจริงอะตีเลียนนะเตตีเลียนนี่สิตกชักถ่ายจริงพุ่มเลี้ยเท้าไหลเตกตีเลยเบียกันสุขภาพกันเลยอันนั้นชุดหนักบรรทุกกันคัดแล้วกันหนักชุดดีแหละอันเก๋อันคูบเตียงเฮตีรักกันเดียวเตชุดกันรักชูเขาทองชิมกันไอเดียงจนเตcái dòng chỉ lắc bạc chân cả cái về thong thà cho cái chim thế, giờ lúc đó thong thà ăn đủ khá alang câu, năng là cái chỗ khá upatel nên sẽ rắc chọc về câu cái này thì chỗ, xuôi tu nên sẽ rắc cái tel về câu cái này thì chỗ, bất thiên về hình cha giá sĩ câu chun, bất thiên bia ai chim nạc muốn bốc khá nạc al đủ nạc sẽ lại thì đó, Bible nạc kan chọn biếc chỗ, chú rong bất thiên về hình cha azat tak ngô achim tu lei long mo nakal thong tha chim athat bek that lo peka puman nom bek no lo peka than that ok lak pathian si biak ok lak pathian si abia ngai ok lak pathian se churang na phak ding thrim si ti ka tu ne atharin chim ka bandu nai tel lo ding se bak lo kan tel lo jong pathian ne cha za lo ti sko afon minung kan si kan chamba cha num lai e kan re thei cha num lai e asinain azung zalin kan si chun pathian be kan chunga anung hamoอันนี้จูปะเทียนเบียค่ะอันนี้ไงตุกติกันมุขกันลรินหาไลอาทิตย์นี้จู and they examine scripture every day to see what Paul said was true เดีย Paul นี่อัจฉริมีค่ะอาศิตตักโง่ศิตตักโลติงหัลนักจ้านี่ฟัดตินเตจะเที่ยงชุงขันอันโกลันเตอามักตุกเหรอตุกชิมมีจงเฮนาวโลยีนัชุงขารินจะเที่ยงโลนรักโกลดิ่งรักเซPastor pani at simmi aman jam tila yao Bible cha amlo ka simmi kapal chiam lai mi tam bikan word mi chu Bible cha ni at simmi ka boy pani ak chim kan ti chun pathian bia kan rel cho kol ding man kan rot tilo boy pani ang kan chim mi kha Bible cha mo ti kan kol hau chu nang la ni an chim bak chu ka hen an tu bak chu Bible pathian ni bia kan ro khodi ho pau thing le lung jong in ado na lang tar khodi Siman selo hika pulpit ding ruang mai boy pani akachim timika kan chaulan lana Bible lo ti kan chaulana adi lakin pathian bi akal mi ballo churonga cho akal mi to oh boy pani achim lo sela kan ti ding ko pa ka kan va soilending ding selem lo adeu kan ti dong selem lo Bible cha aki lo si ka oh ani ka zon te ka cho lak lo wa tha deu ko so Bible cha ki ko chun kan dang lakin oh boy pa hallelujah kanilom rak ti ding rak sa ko Churong achun kahin ati mi chu they examine scripture every day atim thiang tharau kai bo chan thiang tharau hoi kom na ka ngai ti mi chu Bible cha really Bible cha silo ti kha asi chu thiang tharau bo chan ti mi he thiang cha kal ti mi he Bible cha ta khi do rak si chu hitika nang la ke jong he o jong rak hove mang jong rak hove kha mang la kan o pol kha Bible cha ningin asi lo tu kha kanira ra bi ka chim ka vandu Hitika achim zung zal mi chu anti zung zal mi chu nang la ke jong ni hen Bible cha kan thram kan che e hika hi chu hika te o si ti mi kha kan ta ding se ve khat long te lo hi o ken hai ve khat nakan ta a tu tan achim man ko e azung zal achim man la ti ding rak se lo emphasis arai pakhat ne chim lai ani chu ka pom peng la ti nak se lo achim mi ka zung zalin Bible cha ke le lo kha zung zal ding se ti mi kha kana kan chon pek mi chu rak se churonga chun Bible cha he kan thram rak se ding se mang o long se lo in bai chau kan rel mi te jong ke hril fia na kan ti mi na ke angai ti chun minung a hril fia tun se churonga chun an pal kho ve ti kha kan ngali Bible cha khan pe ton kha nang la ke zoom tu affect mi dir mun Bible cha he ka cha aza pathian be ka cha aza ko ti dir mun chu chu te churak se na in chan tam kan hom la lo ka thei ko tu kan loi la le Bible cha kan ong lem la lo chimi thala kan zoom phot ko lai a tha to ko zoom phot ko sem solo se chimi mon tu so tlom pa te pal chu pal do si chu nanun na ram khola chu pal na ka tela chun atang le ti mi chu kha an tu e betak an tu ronga minung tam bi zoom tu ni chapate
betak lo ni he minung lo akan bek holowe betak chu beman ti nakse beman ti chu bible cha ti nakse bible cha ni achim mi betak kani dir pi chun John thok thangan priyat melitum know the truth and the truth will set you free ti betak kangal lo betak ni allo talai ti chu betak chu ading mi pathian bia si ti khachim ko bandu chu bantuk nang la ke jong he kan ton mi vial te he kan pathian chu cha to ke kan ma fian kho tok ten thiang thrau ni hin akan bo mi bible cha akan hal tar ve ko mi film mi fruit te lo bible cha ni cha thiam lo te lo nang ma nang hal kho tok ten bible thiang tharan an hil via vela o ni fatin te ho kom ti nak te hirak ngei ko lo bible cha real peng ko lo tu chu bible cha foreign language nang hal lo mi o ado lo chu ni fatin te rak real ve peng ko lo khakhan boy pa ni thiang thrau ni nang ma fian tok ten asila silo discernment kan timi pathian bia sila silo kha ni fatin ten nun naka an chim jang ko lai an chon kan timi ju kha sa ko athala achia thleidan nak thiang tharau ni an hal tar ko lai de khan le ka hen adong nak level kal tha silo pathian bia hi atling tak ko pathian bia rak za tak ko acheu na chu bible cha he tha an siang lo nang lai chu bia kan na kan phil chel selo le kan khana kan sia sel a bible chai chu chauk me mena vasiko semen selo anung mi pathian bia umna ka se nang la ke ni chun kan tlai chan tuk ding se zai zong vial te ser tu pathian ni hindo nang la ke zai man selo mi te bible chun puan chia man selo mi do a cha thiang in akan chot nak se chu chu bible cha he anung mi ading mi aman mi kan sa hen asung loi cham siti ka chim ko vandu chun cha ok tam bi ni hen na nun khi an rem kho rol chun na thiam lo mi rol chun cha ok te vare lo nan thiam ve te ko lai silo le bo thil pakha ka thiam lo nga siaw na thiam lo nga siaw cha ok te youtube na vazo nan thiam ve ko lai bible cha ai dan nak chu nun thleng tu si ti ka chim kan du na bible cha long he pathian be long he nun thleng tu mithar akan chuat tar tu cha ok si ti mi atharin chim ka vandu apan hi na nga chun bible chai azabak ti jo thiang thlara le jisu khri na kan chon piak jisu khri hi bible cha achimning te na rai achimning te na kire achimning te na thi bible cha achimning ri na tuan ti kha kan chim du na apa chimmi bible chim pakhan mana akal lo thiang thlara jong chu chiam se lai khanak pin le atla atun mi chu thiang thlara se la lo bible ni atining ten thiang thlara jong rian tuan lai bible cha hi do an ma cha jong azat tuk chu bible cha kan tu adi lak pet le nak te kha chu they work with scripture they don't go against scripture so nga kan sham bi se pani na ka chun special revelation hi nan pal ka du nak selo na in kan haw mo ti kan hal du na min nung tam bi ni chun hel ram hi ti kan zumi asina in te khan na ki mang an hu nu longa khin kan vok war tuk cho bible chane mati mi chu kan zoom ding ka sa mi kha mi mang chim mi kha kan te amak ka tu kan te jisu khri ni achim ni chang cho kan haw ti mo chan dong chan adong lai ti chang mi chu chim kan haw ti mo adang the kan haw ti mo kan haw ti ka zoom lo acheu na chun world war 3 bom puak lai kan thila te acheu ni chun lungan pi vanira lai akan den la kan thila te zai te mana kan thila lo boy pa ara chana chan dong te lai kha kan zoom ni ka sa ko adang lai inghal how ding na kan ngelo chu nang la ngi chu adang lai inghal kha do kan du peng chu bible chai chung khar I hroi ning hi fiak te ran chon piak na kan rel lo ronga chun do achung lai rel piak tu minung kan haw chim piak tu minung kan haw chu ban tuk chim chang khri fa bui hroi na kha kan fiang ten lam kal tu long silo in lam kal ten adong tiang khri fa bui hroi nung he tam tu karak asina in nang lagi ni kan real du lo we chon piak tu le training tu kan du dau bible cha he kan chai azak ko si chung kan shama bible zai ati ma sa tactic balte chu bible cha lengan khau training tactic kan ti mi pol mu khau na in asham te tak chu bible cha leng zai man khau lo chu kan khri fa ko hroi na zonga hi asiding se te jang mudu Martin Luther ani achimi chu Martin Luther he tu Martin Luther King ki salo mu kai freedom lei minak lei akan try to kasela win Martin Luther tha lewi charak real tu parak sela ti mi cho God write the gospel not
in the Bible alone, but also on trees and in flowers and clouds and stars. Boi panin athong chai zai pon lang tar khoe thing le lung pang parte na van la arfi hanan boi pa dot nak boi pa thong cha lang tar kho koe ti chim churunga chun boi pa thong zai ti lang tar kho asina in hi pa he azum nak ashram chu Bible cha leng zai ti ma kal lo mi pa se churunga ashrama thing le lung ne pe zonga Bible cha akir mi parak si ti mi ka chim ka vandu 90 statement foi nak chun Catholic policy ni Protestant akan chua pi tu pa hi se Protestant nan biak ne ngam han lo Bible chani ati ti achuak ni ngam mi pa hi rak se chu pa song ni chun thil lung via te boi pani sumbar man kho kon ha na in ashrama Bible cha ai tlai mi pa rak si ti chungo wandu adok nak chama kaima thong tha chimi ko war cham mi pa Paul Washer bian haliwe khatchu ati mi chu kha cha ok rel ko huam tuk che asina in cha uk laka atha chem anung mi atling mi tharau rol hi ume te chu rol chu Bible cha te sele mi vrelu ka tin hale ka te siapa hi chu kan rel kho bak lawe kan ti chu ti se chun ate hitin van ro nek te nang hi company avatuan lo tu a hen na company a hen vatuan lo lakha kullenga afina chun thongsom nga rong va e te kha nambos parasalo kha jadi sejun hi chaok te kan pek lai varel lo asining te in vanung lo vatu lo hi tlompa promotion kan impact lai ting ni le thongsom nga kan impact chot lai hi anun hi chaok nung te in nanun na rian tron ding vachong lo ting ni thongsom nga kan impact chot lai intina selo nang lagi ni kan to chot lai chu chaok kan rel chot lai kan chan nge mi vial te kan thiam nak vel chu cha ok chunga chun kan khum di lai ting ni le thom som nga e dinga kan cha jang vial te kan chho lai te asina in zung zal nun nak cha ok ro vial te sung loi cham kan ti mi tang ka ni chok kholo mi chu chan kan pe du lawe te mak tuk cho pathian pakhan kan sia kan te rian cha kan te ram tha cha kan Malaysia kan fu te hi ka cha kan te hun ma ma kan chel ngam risk kan lak ngam kan vulai nun nak chamana kan lak semen solo zung zal nun nak ding chau kan timi chu nangal ke ni pakhana kan sia kholowe te churonga chun ka hen tu hin tha chet na kan pek du na selo tha chia lo thiang sarau ne kan umpi kan chung anung mi sarawe David a hroi tu pathian se sarawa se Daniel chendei kuange umlewi pathian se chu tharau kan nang lagi chung chu ni chun lama kan hroi lai abia pe tlai nak nun le thasam nak nun te ni hen thuk pi hoikom na kan kal pi lai pathian bia kan ti mi hi kan rama asi chemang ko lai asina in na tuning te nun ko si khan chun khatining de khan nung pang ko lai chunak chun boipa ni abia tinak rakat pe tlai tak atinak Bible bia te hi itlai na ko na silo kachim chang bandukhan kan ma jong kan dam lai chung khar jong kan dam lai Bible pathian be kan cha aza tu ko kan nun nak long seloin zung zal nun nak cha tang man aza mi se chu fact te in itlai ko na si ti mi tharin chim ka du kachimi thami ka hen apathian be sil asimi tharin boi panit so na kan pe ko se